sa lasi alam mang ke lalo cuili tum haladak arborito amolong all party pen kasing wai pon hota jela bangke ilitum political issue inang ne kusi ilitum ceparai pon lo cingwai pon lo laso teng pen laso kam ke oji phana bangke lalo high power committee seng pon lo laso teng pen high power committee tum isia polisia teng pen strategy teng claim bom lo laso teng pen si litum haladak PGR VGR long ke do atuman sorgari gangbura atum hantame inthan pon lap lo lapen ako second step bang ako notification pilo third step bang kahaladak non mane laso strategy ang abong teng pen haladak ko nanama longli kidu hem mane la hem ka vediman ke kachi raya phan Karbiang Autonomous Council pen ka capture ye phan non haladak fencing si tame ke en ponji haladak fencing mane kangpai dam ye phan halaso polisi da en pon lo la se arni si CM ame thangs tame dam lo haladak konana ma khalia long le diman ke haladak postaring tame ame thang thur plus si kuri dam lo lata isi bangke isi step lo mane CM ame thang ma chi thur plut ke claim bangke athe manang li tum chi chinla phrang beleka political party ba beleka CM tumason de la so kares bang avidaji pola athe manang li tuma thano dak thang CM bang dak thang politicalize kuring tung telo athe ma politicalize ka kuria phana ning hang ave athe mala da me thang chi thur dum pla me thang ma chi chinglu dun thong lo ko mane ma kana CM son de la so na me thang chinglu dun de pan ke la so akares bang avidaji nang li tumla bang khong mun thi tha akapre ka CM tum so me thang ma chinglu dun thong telo ta non bang kan tenang li tum lao to hadak PGR VGR ke dua rata tum lapana ning samlang ku he la si la so picture along mangke ko mane son de la son chi paklang du na he inu da CM bangke hala so kares bang te li tum la bang te admit nang lang hawala mang lagi inu da CM jala me thang chi thur phlut ke claim lage rata pan ili tum kar bia ke am thang officer bureaucracy to man isi encouragement ki pido na metha masi chi thur phlut lo lasi laso teng pen jitu non ke claim pon teng pulo dang te lahelo a process bang dambom lang kente high power committee pen hala dak fencing in pai dam lo plong te la dak la lo ke menaya a police me litum chingnang po hala so khe tum size ka chutki no ka khiti se claim so ka khiti se claim gehu ka khiti se claim chainong se ki pangre hala so la hem ka viam jo sing pai pidam lap lo pro thal tum kupi ke cho claim kupi ke cho sila tum da ke do thek la automatically la kai ti diplomacy lo hala so policy bang ke lage jitu non high power committee Karbiang Autonomous Council pen jitu ke deng pola ba ili tum choro nahi isia policy la thema long le yong si a khali avelo plus cherai pidam lap lo plong te in pai pidla ke joina lo high court ta pune mate isia tactics lo ke nonalam tum high court lo PIL ki pidam ke hema phanchot mati hala ritala kene Karbiang Autonomous Council pen ta matha dam lo hema phanchot la long le long bang ke tum capture pidam lap lo plong te hala so rat tum do thek lo mate hada ke automatically la ke diplomacy lo hala lo ke claim nahi ke la sila soteng ben claim lo ke ta non mang ka ja tum organization tum mang la lo ko pine ke thek dam no claim bom husi lagile nili tum pudam de mo aja ato war se ke velo ke claim ti thek thelo po ato war an ki jongdun hu tala mang bela ta non claim bom hu aistriti te jitu claim bom hu deng bom hu athema CM already a police claim alo already la dak konama la hem ka viati man ke kaddo go fencing pai thipopu anke la sili tum kisuman
diplomasi tanang ilitum kecirok to ilitum itar lok men ta claim dan nai CM ing sikamat hadam dola haladak ing pen isia step ang notification kipi lapan ka eviction ya pulusita duelo dengpona lonta ilitum bangke ajago inut bahini organization tum lata sabso arvo chetlo karbo la mang la pulo actually la so pulusi mang la atema autonomous council pana prang mandala so step ang dengbom lo polo je la son hosi ka eviction ji je court ke bon hut hala tak samar eviction ke do hut lalo tang la tum court bang chiklung jone ko ane ke do lo tum court ke dama por avelo hola susi ang kalang tum eviction long bin pola son karbe lo to autonomous council pulangkai jana long gustame bahala dak dudu kolonia long hala dak tala so ke deng hut bang kala tum court ke dam apor ka ve hut hola son hosi se striti ji hata peli tum thengun phunlo lasi non apor je claim amuk kachi jong apor lang apor do nali tum chong hong tha apor to kachi jong apor ta dui tala claim bom hu athema jong si organization tum cherok to organization ta nil tum ki pudamia bang kupine pudonai plo pusita ini tum kupine asai son do pusa high power committee tum pen appeal do no memorandum with memorandum istame with documents kupipi ma sai som do plota la sut kupina na makili lila hala so bang lagle sai son pidun me advice pidun me ta non ma claim bom anta na ang tum kunana lo non ke chokche je ke non akapre organization tum ki jong du organization pu kachi pu amen pen kunana lo ke chokche la alang ni tum non hala da bang point out am tha atima claim bom mang non ko ke claim bom hut kela son ke mane ilitum kacepat siksa asonang nakpo lage mane muni tumhan mislit pamang ram aja ka tumen nonele thetan organization kisuman alidar nda ahok unvek po mala punangkar ju tumta dolo manela tumta confusion nang anta aja tum pulo je lage non anta claim ke hang jo je karbia khicing room nei la so PGR amen pen pua hala suka convince atum do non autonomous council high power committee pe mang claim bom la sistema tengpe atima jat le claim is ali tuma sistema teng neng lo tengpe nang ji la si abostu bang ke mane lasto jitu BGR pe non lasto amen pe non akapre ka tumbang politically kusana konane ka divert dam ji asonda nang nung la pulu plong te litum akisung bang ke claim rap mane kasik sa ka bang do kokpo lasi nono kok at least litum high power committee claim bom hu step deng bom non haptai ruita bela litum holadak notification haptai rui nike baksi dola ha hala so por hu do bang ke litum apor sapsu chulang dun tha asapsu che den dun tha la pela sombok ku pipi ma a diplomasi policy ke do lagile alang tum do pulote high power committee tuma with memorandum pidun la pan ar mo chijeng do nang nelo la so men pen akaprek a meeting bhari pat hei nang nelo ili tum chesor sai nang ne po bang la si nili tum ahin ben kamat hadama lalo nona ko bang ke karbiang lo autonomous council la so BGR high power committee under leadership of Dr. Tuliram Ronghang ahin pen bang ke laso ay step bang ke alang li ay sten bang dola lapen la bang alang li pachun poni laso bang ke alang li mithang mata radang no ta promise lo lasi non akapre tum si mane divert bom lasi lake ining vurputa kamli athema nili tumanta aprang menta radakam kheyekam ke klema tumang selo ining vurputa kamli ili tum pulusi nangji ili tum pulusi nang lasi nili tum kamat hadam mateng lo plong te nili kamat hadam mateng lo non helo polisi ki menai bang ke ilitu hala bang lagle court la thema non ma eviction nami puge ilitu non mala dam ta ko court mala tuma ko chewan thulipo alang tum stay order chewan thulipo la se polisi bang non bang ke la long le khali long bang ke la lo kamat hadam ki menai bang ke la bang churu du nai la bang non la long le long bang an ke fencing guri po plong te angke da kalau ke chini ne alang tu do thek thelo nang tu mathano la bangke alang tu khiti ke choklem si ke do hola da
la pen ko pipine ang tu mesen a polisi dolang plot a kapre pingkha du noi hala suyong si dang kroi kre pen chok chedar po bangla la bele ka step lo ta non claim bo mahut la puson kache sorsa CM han la puson ki putot kang nek choi ha muhe puson si CM ame tha ma chi thut are leader lo te lage a sistema notice e kapre kisumana leader ke arlo ki chudun tab log la pupine pena son se ami ki chudun tab log penta do kisumana do ame thang ki thut plut laga belek quality leader do lage aja ka tumke bangman ke hoy tab log pen bangman pathur tum ta do ja to ame tha ma chi thut plut ta tum ta do la sela ke polusia mukhalo lage la sila lo se bang ki menai bang ke nor bang ke siema me tha ma chi thut plut lo da bang ke kacipa yogi pana me thama si chinglu kung lo da kacipa yogi lama vipin do la sili tum lai chini do nai ke sumana bangke pute officer tum da dam menta alan tum claim da melo mate anta me thang pe kam lo ki duna po encouragement pi do lo da pachini na in pen ferelo hala da nili tum ga dung het lo mati hala da no na bangke a prang ko ane hala hardware dukan heti hala PGR isu ave ko ke kon hala da kene di hardware dukan ta kon ane ke sel no na ba ke close lo la da holam manke no na la hardware dukan mang tu almost ka close song lo la ke isi ini ngarong meme hala da ra tu non ka phire bang dulu la si pio pen la so teng pen deng polo polo automatic le alang le tu meti ini tu la claim bo mong ben alang ni tum ta je ke song sa unelo pa bang aning ki bi bang do elo no ati masima me thama se da gar jab dam tan lo gelo piloma non bangala tum ka phire bang do elo hala ta ili tum chini na la tum non mang ke ka phire bang la halo se ma me thang si hodak me thama si dun frut lo la pala supreme court order te penta VGR bang ke dolong le hala so notification bang do ko hala bang alang tum chini kan non ma ka phire bang do ko se ma me thang si tur dum fruta joine pele dia me thang tumta normal da ke do VGR long ke do kapre khai tumta aninga phone la penalang le tuba ninga thira bang ke non ka avelo la bang ke isi ke mesena step la si la hello alama non ko ke pan chipu tot na dang la step bang claim bom lang apo lan ba sini tumain pen ke pil na sir simana zoing la to la kyun to momni tum kaninje do la pen ke tham do PGR eviction bank as a opponent si ko kan la kan ke tan si ta la sa control long le bank e don be la da bank la non la MP honor seat so ke ha eviction ko sa la election kan che che ko la so along bank as sub so spend on the eviction ke da si la pinan ku tum sa so ko han na pakla ji kali la bank di claim pu la sila ke ne hola cecak lo se apor la pula ben chu hela mate election ke dam ta jo non a result dat ko la chiklu jo nian ta belang mati la sila sarthi bang chu long le bang ke lage neta lage eviction po anta isiala mang ke mo ben po song si eviction puisa ili law and order ke ili tumajat no lage ha state penak mati hala dak lo problem mang ke la sili tume ka do ka beta state nahi po la mang la hello ha law and order bang ke ha athak penak mati ili tu kar biang long autonomous council pen jong hile ining hang puisa jhok mukha ke law and order hi ne bang kala state lo ma sab to chak lok titi la si hala bang ke jano la ke un pola bang ke matha yok plon lo ha la si ili tum la solo ke lo ka to ka organization tum ta chirok tok nang la ha ili tum law and order tum han lok la si kisuman bang tum chua khama de law and order nang rai puta ili tum chua khama da dang ne kisuman mang ili tum ta alo manalo mangge jakong menta la so isu long bang mili pui bang ke ili tum la claim nang kogi athema already kar biang autonomous council ta nang chikroi tu nalo mati la ke la pena ro claim po la si apor bang asap so la si ili tum la so teng pen ili tum kisumana bang ke polisi pen ili tum claim pon bom nang ko Already notice piano.